لەسەر گرنگجیکردنەوەی سایلۆکان لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان هەروەها گرنگجی سایلۆکان بۆ ئاسایشی خۆراک من میوانێکم هەیە دکتۆر ڕێبەرفەتاح شارەزای ئابووری کە ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمایە. دکتۆر ئەم کاتت باش سایلۆکان یان کردنەوەی سایلۆکان لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەو ناوچانەی بە ناوچەی کشتوکاڵی ناسراون بۆچی گرنگە؟ بله زۆر سپاس دەستەوە خۆش بیتن ڕاستی بەکردنا سایلۆیا وەکو ئێکشپێتڤێن بێژین تەمامکەرێت ئاسایشە خۆراکی بۆ هەرێما کوردستانê ku parçekek asayişa aborî û asayişa netewî pêk vekirêdaye genim rolê here serekît asayişa xwerakî da dibêjin ber hindê jî şiyanê berhemînana genmî û danewê li giştî li herêma Kurdistanê zor bilindin lê marketingawê yan ku rêyên firotin û bazarkirina wê pisane hênînin ev vekirina saylowan wetketin ku rêz beramber berhemînana zêdetir ya genmî peyda bîtin û rêk peyda bîtin ji bo hindê ev genmê zêde kevîte nav pîşesaziya xwerakî da û pîşesaziya xwerakî li herêma Kurdistanê geşê biketin. Ez bêjim çêkirina sayloyan gava êkê el rêyeka dirêj ya ku nexşerêya geşepêdana herêma Kurdistanê bît û nexşerêya hemecûrkirina serçavên dehatî û hemecûrkirina aboriya herêma Kurdistanê bîtin. Ji ber ku piştbestina me heta niho bi ser petrolê wekî diye ku em kevîne qeyran dîv qeyranê da. Rizgarbûn vê qeyranê ev ê em hemecûriya aborî hemecûriya dehatî dest pê bikin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê li van salê çoyî bît pêngaveka biçîk jî bîtin lê pêngava dirist e rêyeka dirêj daye ku geşepêdan ser biçîtin. Li hemî welatan eger te dê pîşesaziyê pêşbexî divêtin çandinê pêşbexî hekî te dê çandinê pêşbexî vê pîşesaziyê pêşbexî. Ji ber hindê jî ez bînim eva li van bêjin du sê salê çoyî ser wextê hikûmeta Herêma Kurdistanê kabînanî hête kirin pêngaveka giringet warê çandinê da û wezareta çandinê rastî zor ektiv ya diyar bîtin. زۆر باش ev ektiviya herê wezareta çandinê bile لەپاڵ ئەم بابەتانەیە لەپاڵ گرنگانەیە دکتۆر وەکو هەرێمی کوردستان پێویستمان بە چ پرۆژەیەکی دیکەی استراتیژی هەیە کە لە داهاتوودا کاریگەری ئەرێنی هەبێت لەسەر بابەتی ئاسایشی خۆراک و خودبژێوی و پەرەپێدان بە بواری کشتوکاڵی لە هەرێمی کوردستان. بله برز هرێما Kurdistanê wekû navçeyeka navbera Îranê û Tirkiye û Iraqê da stratîjiyeka giring ya asayişa xwerakî her herêma Kurdistanê her Iraqê da heye. Em zanîn Îran û Tirkiye hevrekiyek li ser bazarê Iraqê heye. Herêma Kurdistanê wekû ku hevrika van her du welata tête pêş û ev gavetêne havêtin tirsek jî ihtimal işlayê Îranê û Tirkî ser vê çendê hebîtin. Giringî ev li herêma Kurdistanê çi bêdekirin vîwarî da. Em bêjin asayişa xwerakî vê kertê pîşesazî diger kertê çandinê êkudu tekmîle bikin ji bo hindê bişên asayişa xwerakî da bên bikin. Lê ev herdukî kerteyan ev her du wezareta bitine kafî nîn. Ehtimala wezareta bazirganî hemahengiyeka baş vê gel de hebêt wezaretên dî wezareta plandananê vê hemahengiyeka baş gel de hebêtin. Cê xoşhaliye yani gavên baş ez ê bînim gelo warada hatine havetin. Heta li wezareta darayî ez pê agadarim ku kariyê tête kirin ji bo hindê bordekê aborî ji bo rêkxistina yan hemecûrkirina aborî herêma Kurdistan tu zanî wezareta darayî jî rolekî giringî hey tewfîrkirina an berdestkirina diravê pêtivî da ji bo va projeyan bo van wezaratan. Ev tekamila aborî eva ku em bêjînet navbeyna wezareta da navbeyna kertên aborî da kefîl ji bo hindê em pêngavek
میاهاوتی ام کینه پنگاوا دویه و سیه و چاره برفنده و که ام آسایش خوراکی هرما کردستانه بپارزین قناقا دویه دا ببینه پشکش آسایش خوراکی عراق بگشتی و بازار عراق جیب شیطن مفاکی مازن شیانت بر هم اینانیت هرما کردستانه ور بگریتن هم دباره چاندن دا و هم دباره پیش سازی دا که هر دو پیک و آستی و روز بر روز بلند لیده ببین. زۆر باشە کەواتە بە پێی قسەی جەنابێ بێ من پێویستمان بە دامەزراندنی دامەزراوەی پیشەسازی گەورە هەیە لە پاڵ هەڵگرتنی ئەم یان کۆکردنەوە و هەڵگرتنی ئەم بەرگومە خۆراکیانە وەک دەبینین ینی نمونەك بەڵێ فەرموو نمونەك دهۆکێ وەکو پرۆژێ دەڤەرە پیشەسازی پتری 270 و تشتێک کارگەه وەکو بەرێ بنیاتی بۆ هاتیەدانان ئەس باوردکەم ئەگەر کار بدەستە بخوازین وی پرۆژەی لەزێ لێ بکەن ئەvە بۆ مای 3-4 ساڵایە نەکەفتێت وارێ بجیهینانێدا پروژه نوسا وکو دورن پیشه سازی ده چاندن پیشخن دورن پیشه سازی ده هاندان جوتیاری کن پروژه سر اساس که استراتژی و سر اساس که زانستی بجه بینن چاندن پراسی پیویا جوتیاره که لگنده کی و پریونا چیتن پتوی پروژه مازن هم پروژه مازن جی پتوی بازار کرنه و هبونا پیشه سازیه که پشتوانیل و چاندنه بکتن لا ماجی از داخلت کم دور پیشه سازی دهوکه و دور دیجیت توسا یت پیشه سازی خوراکی گنگی پی بهت دانش بوهنده اف برو بوم جوتیاران تحویل ببیته پیشه سازی ببیته برهمک ات هفرکی بازار کرنه دا دور بگشتی هفرکی بکردن باش ئەم دامەزراوە پیشەسازیانە لە پاڵ کەرتی کشتتوکاڵات چەنە بێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بتوانێت لەسەر پێخۆی بوەستێ بە تایبەتی ئێمە ئەبینین ساڵانە ئەبێت لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێککەوێت تا بەرهەمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەربگرێ ئەویش بە 1000 بڕووبیان و ئەم سەرەوسەر تا وەریەگرن و تا پارە نێرن و ڕێژەی تەواو وەرناگرن و یعنی بەڕاستی ئێستا ئێمە لەم بارودۆخەین ئەم بابەتە دامەزراوە پیشەسازی و کشتتوکاڵیەکان چەنە بنە هۆکارێک بۆ ئەوەی ئێمە لەسەر پێی خۆمان بوەستین و بتوانین ئاسایشی خۆراکی خۆمان دابین بکەین لە داهاتووە بله جبوند تو آسایش خوراکی دابین بکی برس ام پیویا رنما و قوانین بغدا و تکلیت بغدا و بین ام چیجا آسایش خوراکی نه هتا پارستن آسایش خوراکی هتا پارستن دما تو برهمه که باش تکلیفه که کم برهم بینی تبشه هفرکیه برهم ایرانی و ترکی بکی توی دمیدا بغدا یا بازار ممنون برهمه تا بیچیتا ویره بازار کرنه بکتن یانکو اگر تانا گرمی تکلیفه که زور نو که بغداش مار بگیرید لگرمشین تکلیفه که کم برهم بینین و هفرکیت بازاری دا بکن بوچی گرم دش اوکراینیا هیت هریما کردستانه ارزانتن بیش گرم هریما کردستانه که وقت برهمینانا گرمی شیانت مید برهمینانا گرمی لوی آسینینن کو ام هفرکیا برهمه اوکرانی که این بونمونه لما جل بجم پشتوانی و کار کرنه که درست وقت کتن هم جوراتی و کوالیتیا برهمه تا هر گرم و هر برهمه دیجی چاندنه باش ببید هم وقت کتن بهایوی ارزان ببید و بشیتن هفرکی بکوتن ام شین بهای و کوالیتی آسایش خوراکی برهم بینین زۆر باشە چۆن وەکو باسێکی چۆن ئەکرێت ئێمە خۆمان لەو ڕکابەریە بپارێزین یان تا ڕادەیە سەرکەوتوو بین کە لە بازاڕەکە هەیە لە بابەتی خۆراک و بەرهەمە کشتتوکاڵیەکان دکتۆر جەناب تزانی هەنێجار بەهۆی هەرزانی وەکووتە ئەو نرخی ئەو کاڵایانەی کە لە دەرەوەیەت ڕەنگە تێچووی بەرەمێنانی کاڵایەک یان بابەتێکی بەرهەمێکی کشتتوکاڵی لە هەرێمی کوردستانە گرانتر بووەسێ برس هماهنگی کو استراتژیک پیدویتنش لای حکومت هرما کردستان و از بارکم یال سرکار کری وزارت چاندن اکتیویا هاتیت بجن ساحدا
وزارت پیش سازی دویتن هماهنگی گل وزارت چاندنه بکن پروژه مزن بیت جهنان هماهنگی وزارت بازرگانی با پاراستنا برهم خمولی خالن تخیبی بيجين تنسيق قال وزارة معني البغضة كما دهي وزير بازرگانی عراقي جي از بجم حلبچه برهبو افهم هنگيات ما بين وزارة ما وبغضة جي گرنگه يادي نقشه کو از بار کم وزارت پلان دانان یا و کو دل حکمت بشتن ویکاری بکتن نقشه که سرانسری کرد مودا ناونجی و درش مودا مهبیتن و سر کار بکن از بار کم او همی کار بلکی برنگ گیر سرته دکرن ل گاون لزنین از بار کم اگر لستر پنگا به هنا هاوتن احتمال زیتر امشیم گهین انجام پروژن وصا پروژن بنداوان پروژن گهاندن الکتریک پروژن ری یعنی ری ام گلزانین آلمانیا جنگا جهانیا ایکی در کف بریکا رین اتوبان و خوشکرنا ریات ما بین دورن جدای آلمانیا دیا شیاب یا ولات ایکی و شر همی جهانی بکتن لا ماجی بلکی استراتیجیت کا باش یا گش پیدانه تبویت انجام بدهی و ترین باجی همین ما وینا اصلا زانم بری 2 سال پلان او بکو همی رتنا برا قضاین هرما کردستان ببند جو سایت بس هیچ احتمال بگاوه هنده ما بین دو پاریزگان هنده جهانه باید 2 سایت 2 سایت کردن یا وکرنا ریان و گهاندن ارککی دیه یعنی بلکی گلک وار هبن کو پیتوی حکمت دا کار بکت و استراتیجیت دا کار گشتگیر بو بهت دانان دکتۆر لە پاڵم هەوڵانەی کە لە ناوخوا بۆ بابەتی زیادکردنی بەرهەمی کشتتوکاڵی و گرنگجیدان و پەرەپێدان بە کەرتی کشتتوکاڵە درێت بینیمان لە چەند ساڵی ڕابردووە لە سەردەمی کابینەی نوێمی حکوومەت هێرێمی کوردستانە ژمارەیەک هەوڵی سەرکەوتوو هەبوو بۆ هەناردەکردنی بەروبوومی جووتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوەی وڵات ئەم هەوڵەیان چۆن هەڵەسەنجێنیت بەرز هر برهمه که احتیاج خود زیده برهمینا تو کاری هنارده در و بکیم جبر ندیجی بلکی تواره هنار دا هجیر دا پتات دا طماطه دا الهاوین دا امشیابین هندک پینگا و پاوجین لی از دای رازگو بمهشتا پینگاوین منه اون کو سنگ که آبوری هبیتن پترجی هنارده کرنامه و کود ایش آماجه که بود دست پی کرنا یان بو هبونا پلانه کش بو هنده ام هنار دا بکن عراق گشتن وکو هنگاوی سرطاییش بیاد چون حالی خارنه بله از هم وی بجم عراق گشتی حتی نه نطبین ساده پیش بستن سر بر همیش ذروه هرما کردستان احتمال اجوی رجه کمتر بیت احتمال 8 ساده بیت معناوی ما گاوکا باشی هاویتی ام اوا کو امنو کت کین هنارده کرنا برو بومی بوش در و گاوه کا استراتیجی بو پاش روژه پراستی کو اتقوناغایی که دا برو بومی گشتی دا برو بومی ضروری دا ام اکتفاء خو یان خوشیکی پیدا بکن اتقوناغا دوی دا امشین تکلیفای هند کن بکن کوبشین هفرکیا برهمدی بکن و هنارده اجدر و بکن آبوری حساب روید چیتن و تو کوالیتی و تکلیف کم برهم بینی دا بشی هفرکیه بکی بلکه هنگ وینمه باش بیتن بس معو کمیانی نم بازار چولاتا پیپر بکن بلکه هنارامه باش بیتن بس معو کمیانی نم بازار بیجینگنداوی پیپر بکن پنگاوه که باشه بس یا بچی که قصد من ام پی تی وی هنده اینه اوان پنگاوا مازن بکن بله دکتۆر ڕێبەر فەتاح شارەزای ئابووری زۆر سپاس بۆ بەڕێز